letinye inkonzo kulo 20 minutes lokuyenosele suze ngawa bese siyaphuma. Acts chapter number 9 verse 36 up to 39. Amen. Imsebenzi yabapostoli Saluko 9 verse 36 to 39. eJopha kwakunemfati labelikholwa abuThabitha. Ibito lakhe ngesiGriki kwakunguDorcas, lokusho ukuthi inyamatana. Abechitha sonke isikhathi sakhe ngekwenta lokuhle nokusita impilo. Ngaso leso sikhathi wagula wafa. Sibhuku sakhe basigeza basilalisa endlini ngesitezi. iJopha yayiseduze naseLida. Kwathi bafundzi nabeva ukuthi Petro abeseLida bathumela emadvodza lamabili nemnayethu lothi sicela uNonophe ude lapha kithi. Ngakho wathikimisela wahamba nabo. Nasafikile bamthatha bamyisa kulelo leyayisitezi. Bonke bafelokati bamsingatha bakhala bamkhombisa emahebhe nemajazi nabentiwe nguDorcas asengakafa. Hallelujah. Siyabonga usikhundela futhi. Ngicela ukukhuluma lamhla ngekumgcoka bekuba inhliziyo lenhle. The importance of having a good heart. The importance of having a good heart. Ngowashumayela babe-JM la athi yigathi inhliziyo yakho. Yigathi inhliziyo yakho. Lamhla sizokhuluma ngenhliziyo lenhle ngoba live la uNkulunkulu lesikhumbutile ukuthi asigathe inhliziyo ngoba ngathi le nhliziyo iyafuna lokugathwa. Angathi nami leshumayela babe-JM ayenze kalula yafuna kugathwa inhliziyo ngoba inhliziyo inenkinga ngisho sesikhathi esontweni inhliziyo inenkinga nje ifuna uyeluse sesikhathi kube kuyeluse inhliziyo. But namhlanje sizokhuluma ngalenhle. Asingekho kulembi ngoba asicele but sithe kulenhle. Le verse ke lamhlala nikhuluma ngokuthi bekunaDorcas la belikholwa. Leli gama ke nawuya esiNgisini lithi Dorcas was a disciple. Nalithi was a disciple noma nalithi abekholwa kulomqondo lo lisivetela ukuthi abekade angumuntu lofundzile kuJesu. Lokuthi Dorcas nje abelesiye umuntu lophile waphila Jesu wangamati but uphile wafundza kuJesu. Lokuthi isikhathi esiningi lasichithile wasichitha afundza. Nibo sekuthiwa ke she was a disciple ngoba abefundza kuJesu. So umuntu lofundzile kuJesu kunetinto bese tiyesuka kuthishela tiya kumntwana. So le tinto letesuka kuthishela tiya kumntwana. Dorcas wa-adopta inhliziyo yekunakekela ayisusela kuthishela wakhe lo Jesu. Kwase umntwana ufundise noma ufunda thishela wakhe because she was a disciple. So nokuba yi-disciple kusho ukuthi sewunalo lwati ngemuso waNkulunkulu. Sewunalo lwati ngekwenteka tinto ngekwendlela yaNkulunkulu. Le tinto lelithi iBhayibheli lapha abekade athunga Dorcas. Dorcas legama lakhe lisho umuntu lomuhle. Abemuhle Dorcas but lobuhle bakhe asivini nje nekuhle bendalo but lobuhle bakhe sebuya nangekwenta kwakhe. Lithi le iBhayibheli abekade athumela abantu tipaka apha bafelo bakhe aphela badimile abathumele. Dorcas ushola ukuthi ngafishane la neliso lakhe lalingabuki neliso lenhliziyo yakhe yayingabuki neliso lekuvela umuntu. Ngabe ngibeka kahle noma ngifuna amadoda sibeka kanjani kodwa igama lesingisi kukhona to
to sympathize and empathy. Abengabudinga ukusympathize because kukhona leliso lesiba nalo nasibona umuntu asesentite sibe nalo ukuvela sisympathize. Lokusympathize kusho ukuthi ngiyabona mina ukuthi bani muyadinga but kude letabenda kubo lesimo nakuso. Ngiyasibona lesimo but angeke lutho kusho ukuthi wena you are as good as ababona. Abehluka umuntu labakabona but lenhliziyo yemuntu lo umfundi nalolukholwa lokade afunde kuJesu yena uba umuntu lonempathy angene kulesimo salomuntu. Nakangena kulesimo salomuntu it means he takes or she takes action kulobu lakubonako akagcini ngekubuka asho ukuthi Nkosi yami baze basho Nkosi yami akugcini kanjalo but lini lethu nisho senza namemoto abantu niyathi siyabeve maya uyanethwa but ngeke asangene emotweni yomsomani noma ndisatuloda. Ngiyasibona lesimo lakuso but mina ngiyikelela kwenta kulamula lenkinga nasakuyo but Dorcas lapha aletha ngabona bese ungena kulesimo lesi lakuso lo muntu lambonako bese Dorcas wangukala phansi talking to herself. Akakhulumana yamadolo bakhulumisayo but ngiyakicabangela nje talking to herself kulo lafunzile enkosini bese ukhuluma yedwa ngitawuthuma nitamlungisela akade lokuthi kwalungiselwa bona Dorcas nalapha uyalungisa ase ngakhumbula lakuthiwa lokwentiwa sandla saka left akangadi right akazange Dorcas amemekele akazange Dorcas wafuna abantu bambisele because it's lesinjalo nasibona simo sidinga abantu ngaba nalomunye angibambise kulesimo. Nelekelelo ubonile ukuthi bani ngathi bani uthini nelekelelo ayijalo indaba yemuntu lonenhlitiyo lenhle ibona lesidingo bese iyangena esimeni bese yenta lutho because sifunzile enkosini. Kuyinkinga ke umuntu ukuthi angaba senkosini but angafanani nayo. Kungaba ukuthi sesifikile sakhonda sesifikile sabantu abasithisiwe kodwa sibebekele inhliziyo yalona lesibafundi bakhe yalona lesihleli phansi safunza kuye. Labo Dorcas kusho ukuthi nokuba idisciple kusho ukuthi wafika lapho abanekuphelela khona empilweni yebuKristu. Empilo yebuKristu yase yakha le character yakhe waba umuntu lonekubele. And uyathiba ukuthi nokuba idisciple awukwadi kwenta lokuhle ungakaqali wentiwa wena wabakahle. Anguphinzele statement lesi awukwadi wekuthi wena ungenta lokuhle ungakaqali wena wabakahle. Nokuba idisciple kusho ukuthi Dorcas lapha noma Tabitha lapha abekade kwakhiwa yena nakakhiwa leli uKristu bekwakhiwa yena lenhliziyo inkosi bakahle yakhona lokubuka njengoba yena abuka uNkulunkulu. Lokho ukuthi lokwakhiwa kwalomuntu angeke ukhole ebazalwane kuba good noma kwenta lokuhle ungakabi good. Kufunde kube nguwe lokukhulu ukuze ukhona kwenta lokukhulu. That is why sihlala angeke kwenteke banamuntu teleporate
wathi lo muntu loyo wethuka kule lokwethuka ngilehlikiwe ngoba lesihlahla kusho sinjalo ngiko kuphuma lenhlamba yinto levele ikhona angifuni ke bazalwane ukuthi sihambe sifike kakhulu lapho kodwa sifika kulokuhle lokuhle kuthiwa wentiwa wena qala kuhle ukuze ukhole kwenta imisebenzi emihle la uKristu bazalwane kubhekekile ukuthi thina sibe bantu bemisebenzi emihle because thina kukholelwa ukuthi siyentiwa lokuthi sibe bahle uyakube muhle kangaka ngoba nalona losekeleni wakho nalona lofusonza naye banini bahle ngoba sisonza kanye naye uthi unenda kulosonza la ube muhle kulongasonzi nana akwentiwa kwesihlobo loya mina ngimuhle ngoba kumbe sihlobo sami bathi nentiwa ukuthi mina ngimuhle nentiwe ngaba muhle I am a disciple nentiwe lokunye lesithola kunendzaba le sithola ukuthi lithi iBhayibheli lemisebenzi lena lemihle abeyenta njalo lokusho ukuthi kwenta kwakhe Dorcas kwakune consistency Dorcas akazange athini enhlitweni kwalabantu abadzinwayo ukuthi ngibuka mina batali badzinwa ngisho basithelela ntathu yebo bona bayasithelela kodwa abantu abadzinwa yebo le ntathu gijibelani kanje ngithatha le ntathu balakubona isikolo yinkinga yini ngithi sengiyagijima asiva nje sithi wo yebo ngithatha le ntathu bathi le hlitiyo labe kathanayo Dorcas bekuyinhlitiyo lengabuki ukuthi ingabelende lenijungele yona uyiphatha njani bathi inhlitiyo yeDorcas beyenela yenetiso bekuthi sekwendile lokukhona emoyeni wami ajajuliswe kwenta elinakayenda lento bengakhawuli kuthi eboni lomuntu ubuka benimegqokisele nini nyalo sekwithi thapile nedress lenijungeleyo abekwithi Dorcas abuke thuma lelinye seyithabukile ngiyothuma lenje abekwenta lelo angakwentile kukhonoma ngoba nomunye umuntu nangabe ungesiko muhle noma kungapha thina sokuthini uthiniswa yini kude inhlitiyo leyo inhlitiyo leyo ayithina uyathi inhlitiyo leyo bazalwane iyahluka abantwana alibathi labantwana ukuthi bebashutha ubani lapha ku WhatsApp ngathi bebangifona bebangibhekile baba bangibhanana munye lo muntu uyasuka uyawuqada ngithi ngisethake ngibukele ngithi uyabona isikole semandla lesi sisokuthatha suthi awunombala sakuthatha sabe suthi sakunasibuya sabe sinika lo muntu nalo munye waluma kwabanika lo muntu uyasala lo banana nakasala ngale loyo ujikisa ubuyisela loyo weqala ngithi mina wow if besingaba nenhlitiyo lenje nenhlitiyo leyaDorcas leyathabitha nenhlitiyo lethi noma nginako kungani bathi ngimele ngikudle nedwa kuncane loyo kunenele bengingakudla nedwa kodwa kungeke kulunge akakudle nalo muntu Dorcas yena wathi ngibekwe kahle can you imagine ngibekwe kahle ngiyakwazi ukuthula angisebenzise na bathi sinabo abantu thina lesibusiseke ngabe bandle banako dinto banako ababusiseke ngabo kodwa kude nokuthandako lokuthenisa ukuthi sibani busiseke asembekise nje ngabo ubekise nje ngabo lapha akuvami futhi ngabe liphutha ngabe nje liphutha uthi usebenze ube kakhulumende
uhole 1,000 hayi akavami uhulumende kwena lo unaqala kusebenza kahulumende ngathi uhola phasi uhulumende ufanele uhole lapho 4 yini uhola phasi uhulumende ko 4 asibiyekele wona wa 4 sikodwa nje ngayo singathi asinaki ngiyabona bazalwane singathi nje asinaki asesibale nalo lomunye lothi mina ngesitifiketi sawo lothi mina nginamsebenzi nami sibe ngalo wa 4,000 sithi kodwa wena kahle kahle January to December yonke lemali uhola wonke 10,000 sekude namunye nje umuntu lobamthengela statue umunye umntwana wesikole 10,000 that is 120,000 neminyaka wehluleke ukukhipha 400 munye once January uthi ngiyathi January but kule mali ngihola kulengikhaya kodwa ngamthengela imunye the good heart appreciate lo lementelo lelikhono lena lokwenta lena lo amandla lena ni appreciate lo appreciate lo lena kwenta ukuthi bese banale into yakho customer appreciate kwekuthi no ngeke kulunge unikise lamadoda lamfola bekathawini asefikile eSamaria akhanza kudla kuthe kithi sana lithi iBhayibheli bada babasha bathi bapashile bathi hayi wasente base bayajika bayahamba babuyele eKavatayini sesinayishile siyasesa tababakhamba abantu abawekise basimva kudla bathi kodwa lokudla lababantu lutholaba ngeke kulunge bangadi asabe sobatshela asethi kahle uyathi bathi batshela utshelo sentela utshosenti kunesigaba lonikelwe sona hana bazaba vele yakho le mali kale bayitshela mina ekhaya uyabona bakhamba babeka senze yena ngiyabani mali ngifuna noma le mali ngifuna but uNkulunkulu has blessed me so much ukuthi hayi bazalwane angikhompuyidla bethu yetwidle yonke nje bakushoma kuyidle yonke akusesibeli fiko sokuthi baba uhole nje 120,000 or 10,000 baku12 batholwa nguwe uneloni yakho siyavuma yakho leloni wenda lokwenda uphindze then uthenga kudla kwakho siyavuma uphindze gibela wena siyavuma ukuthi umuntu ongamendela lutho nje umuntu sowuhole kangaka asengihleke ngendlela elula kodwa kwena zithi sithi that week namavuso nangambana futhi yabe ngambana safika khona ukuthi hey emngeno hayi wasakhalile manje uma ke mavuso bethuka abafana wathi nakangibona lo nabo magoda lamathi leqhubhe wathi nakangibona ngathi ngiyahamba kulakhaza robothi lasePick n Pay abagutuka ekigijima nakafika lapha expecting ukuthi ndamnika lo imali mina nginikela yona bangizama ke bazalwane ngambana uyabona nabangizama ke bangizama ngathela vela ngijwayele ukunika 10 kwasho ukuthi awuvela solusambela inini yabona ngamnika ke 10 nangimnika lo 10 uyajabula lo muntu ujabula ukubambadela futhi usibale bafuthi fundisi can you imagine umuntu ukuthi nokubuka yena ukuthi unjani but le jabulo la expressa amen but wena sowehluleka nje lokupha nje umuntu uthenge balana asiyelele behlekile ngethena status sesikole so uhluleka nje ukupha umuntu uthenge balana wena sowe yakho yonke
uyayiva inkulumo yathi mina lapha ngineloni yabani lo ya listen to this as I'm about to close. Wonke umuntu nombani onenhliziyo lethu nonenhliziyo lende nabo ufuna ukuthi uyafa. Nonenhliziyo lethu ngeke ifike ukuthi ufe. That's right. Noma unenhliziyo lende ngeke ifike ukuthi ufe, you're going to die. But there's a difference here. When Tabitha was dead, there were people that were not happy. Now they feel up home. They demonstrated what look at this. Even if they get called by Yahweh, so can be. It can't even come me the men now. Don't cast us to read. I feel it crying. Even I see Kalela. Oh, what I can't see Kalela in your presence. Go to the corner. But never Kalela in presence. They brought in testimonies. They brought in people that Patera. Oh, go to the place Kulumanae. Since you're now to Peter. Now the moon. I'm going to give the touches of her being. Decided to Kulumanae. Akusho ukuthi lelo hambo emhlabeni sawunayo into lele utawahamba vele sonke siyavaya la uzovaya amen but times of fire somos sote kumele bahambe bathi look at this when you look at me. It is because of this woman. It is because of this man. It is because of this lady. But there did tifundzise lokubana inhliziyo leyo angeke bedisapuli yakhe but ungafundi uye wena wena kanjani bedisapuli yakhe but awufundi uye because the disciple ithi I am going to be like him njengoba sethiwa ngidisciple sewubikwa ngoba sewufanana naye. Amen. Hey, bazalwane. Sesihambile emhlabeni. Ngeke manje yakuthi yabusa Dorcas wavuswa ukukholwa kwalabantu. Yes, God used Peter, but the faith yalabantu lithi iBhayibheli bamgeza bamlungisa bambeka ekamereni elinene. Bangavumi ukuthi lo sofile. Bathi noma bekumekela ukuthi usofile kodwa lona utawuvuka. Asambeni sivile kuna Peter lapha. Angikhumbuli Peter vusa umuntu lofile. But ngenxa yokukholwa kwalaba. Ngiyathi thini bazalwane? Lokukholwa lemithandazo lehanjiswa kulo muntu wena lo wena lokuhle kulo. Ngilo lebesebelela wena. Akuphinde le lokubekile lemithandazo yakhe lejabulo nayentela yabazalwane. Can you imagine bazalwane injabulo leyentela kumuntu nawentela kuhle kuthi leyakho ngathi nengakhulu. It is because lejabulo yakho leyenta yakho ngathi yinene. It is because lejabulo yakho ithinta izulu uthi wena sole peace wake wala umuntu wake wala wabona nina wake wala umuntu waze wala umuntu udifukithi wathi ubathe antibuze bathi waze wapha uvathi kwekukhulu njalo lo muntu ke nakajabula akusimo kwakho lokuthi usebenzise njani but le jabulo yakhe nakajabula ajabula lapha izulu liyajabula ngawe.
yakuyiseva. Le faith yalaba yasebenela Dorcas ukuthi avuke. Le mithandazo yalaba bantu, it is going to work for you. Wena akusiwa wena le mithandazo yakho le kusebenzeni. Imithandazo ya Dorcas ayizange kusebenzela wafa. Maybe she cried as a disciple, but wafa, but asafile, but kandabantu, but hayo. Lona banafa labanye kodwa hayo because of her good heart. The good heart yenza abantu bakholwe kuNkulunkulu ukuthi angamvusa. Peter Matkanda said to me, can you imagine the Bible alisho lithi kwathiwa Peter wonke akala yabo akajima Peter futhi all of a sudden uthiwa namuntu the people are crying bathi lo muntu lona bafu Peter bazama futhi yathi senyakutaba nje sekungekho zonke national uthi wefusa lo muntu but ukukholwa kwalabantu it worked for Dorcas. Bafuswa Dorcas. Wathi nakavuka Dorcas wabuyela emsebenzini wakhe. Wabuyela Dorcas wayothunga ngoba. Wabudiscover ukuthi mina into lemphilisile akusikho. Mina futhi angaphiliswa kulento kodwa. But ngiphiliswa imithandazo yalabantu. Le mithandazo yalabantu is going to work for you. Wena lefuthi ukwede, please do good. Oh, hallelujah. Please do good. Do good. Do good. Do good. There are other people. Yabana tine sakula my high school age. No mama cooking. I've never carried a 50 cents in my life. Unless my baby akula hayo funa. Kama baba bamba. There can go them came. Never even the single day I'm them came. I'm sorry them came. Wamanele lokuthi bezamile kubadala nakhona sitoshwa kanemi ahambe bayokhaza kwakunevakale nabanye abantu bo-principal abasefa nabanye abatheba bayini abasefa leyo basefa thina bebefa labantwana uhambe ubuyele eklasini ufunde kuphela unyaka solo babuyezana babebebantu abetitsha nje utitsha nje yabona nje ubona ibholi yakhe ekhaya lekhava akubantala kunjalo baba ahambe athengiseke every month aqokelela ukuthi until asakhona ukubhadalela sensitive to me kodwa wena sesibudala nje wena kuhola wena jumala yakho ile loni yakho siyafuma yakho bese ubhadalela abantu bakho siyafuma bakho bese wena ukibetha abantu bakho siyafuma bakho wena lokho siyafuma kwakho but are you aware ukuthi njengoba okukwenda kwakho you are by yourself. There's no one uthandazela wena. There's no one ukuthi nakamuka akube akhumbule wena. Akukhumbule lesikhathi wena uyongena enkingeni. Lesikhathi wena uyongena ebhodini kule loni yakho yemoto. Lesikhathi uyongena ebhodini kule muntu lokuthandazele wena because wena kule muntu lokho nayi God wena awazi ukuthi ebhodini kule muntu lothi Nkosi kulokho lokwenziwe musibani umkhumbulo. Umama lokuthi uphephetha uze kusho ukuthi abantu kwendeke labe usuvuma bawedwa akule bantu labathawukhala phambi bakhalele wena le masithi abantu bamhlole Dorcas na abantu basike kwathi kwathi nasafika basokwa wena baphatha date bathi ngokuphethe na thina siletha fathers na unomuntu na ngeke nomuntu losendeji alale kanje akavuka wena kukahle nje kuwe hawu bazana sikhala ngetikolo
bathi nisakhala ngesikole kukhona umuntu longakhona lokhala ngesikole akakhona ekhala ngesikole futhi kude lapha ngayakhona uhlelo umntwana khula umntwana yena expecting ukuya esikolweni nemntana lapho nokungasuka athi aseyokoleni utafike lo muntu athi kodwa ngiyafelelwa ngiko lo muntu angakhona ukubolela uyathi usina ngavela ukuthi ngoboleka ngivakala bathi wena inkosi sesitawunikeza manje lenkonzo lesinayo le yinkonzo ukuthi kube nekuthikiwe it depends ukuthi wena ubuka kanjani side ukufuxa kuyo ngeke sibheke but lesisho sidothi suhamba ube wedwa suba wedwa wena ube nguwethe wena nawunenhlanhla wenimema nabantu bakho senze ngempela nomsho nguwethe aphinde bahanzi labantu abusukuma bebe because of wena bamele wena nje bakumele nje uNkulunkulu bamele uvuke lokhu uvuke so bede emsebenzini uvuke usenethu kodwa uyavuka wabathanda futhi ukuthandaza laba bathandazika wena so belethu bathe ngase yabona sekusele 30 minutes emsebenzini 10 minutes emshaya gezo 1 2 uthi nje the important part shaya the important part uthi kama ngisho shaya isiphamba uthi mashaya isiphamba nosapho uthi haka kuthi ejima ustathi seyishaya kokho lapho ujake esikhathi semlungu kunemuntu lovuke nga4 wena uselele nokulala lokuvulele unoya lo wena wena ulale kamnandi lokuthola ukutholela nawe suvuma khamba wethu yabona lana nomuntu wethu tshela abantu kufanele noma ungasubeke toilet letindakana kukhona phela sowasitha kumenda basakhipha khipha basaladvazi babethuma kunebantu abanepage leligwele base babe nepage lesibili wonke kwakhe kude kwemuntu angimemethele ungathathi memetela nangento kuvele kusinyenyenye nje nje kuchana ngoba ngathi ngisikhulu sokuthi sesikhuluma okay ufaka sesibona asho okay alright akusho angithele kona la kodwa ngeke ngisho ukuthi lapha ngenteni ngeke ngihambe ngitshela ukuthi ngenteni but siyadala ukuthi manje right sikole ngeke ngisho alright okay balance usho ukuthi wena 2025 upheli na 2026 awuthanda nje kanjani baphila bana wena baphila phambi kwakho bakho wena bakho athi basesitawunikela